Focusing. Ayivu topic manje. Hayi sesi on. Abashi. Kanjani? Ungayikakhulu, le ungayikakhulu, buyi right kakhulu. Ungayikakhulu. Vele kuleko. Yaphazamisa ufika nje. Noma uvele, le ngakhulu. Ithi si ugrand lapho shohlelo. Yani? Dithi. Hey, alofuna uhlale be comfortable. Nazi nepillows Relax. Uthi ibhekile Kali isipolo lo. Upholiwe. Ayicela isiduri. Kali match. Ithi sayike grand cameraman. Yeah, igrand. Zalo topic alobofela. Okay, bafethu. Ndazama siqale ngale yabo. Ntakuzibisi. Then so build off yona. Khona wo phofu iwo seyiqalile. Phofu khona indaba ukuthiwa anifuna ukuzana into engezo facts kanje. World War 3 kahle so break over i-civil war baqoqo ngaliwa abantu be-high story so ngathi iwo World War 3 sokufisha kakhulu somnyango uhlobo yabo because i-Iran angikwaluhlukanisa phakathi kwe-Iran ne-Iraq ibile nto kwane kodwa kwi-history kuthiwa i-Iran zi-Germans Iran hayi sensisho Iran is Germany amakhulu ama-Irans amakhulu Mandiya ma-Iran Chakandazi ezazinto ezaziyafana zonke ngabantu kodwa adine corruption kakhulu uzahari ngezinto ama-Niger lithi ngangaba fethu anxiba amaqhiya ama-Niger ama-Niger azizitshaya isibhamu kakhulu hayi ama-Niger ezifana namandiya Pakistan itawu lezi zifana ama-Arab angeke uzithinde eyangamadela kufa ivele into eyi-1 kona leyo nto eyi-1 ufana wathi hayi ukuthi isothu nomxhosa into eyi-1 kodwa leyo nto eyi-1 uyafana ngisho khona bahlukile khona ama-West Indies ama-Indian ama-Pakistan ama-Arab into eyi-1 ama-Niger lawodwa nama-Arab awodwa naso into eyi-1 u-Ali xa sibulala umntu wona bazobhombisile nto zibabhombisile Zambiza Sunday. atela basikana nawirine eza national zakhona eza language zakhona okay siyabo so nithi anifuna ukuzana ezi-facts ezingezikonani yabona i-USA yazi uba usathanda i-USA seyikadlile i-Iran yabo so ngenabo mahembe ngathi amanye amajoni anani bazo-assista i-Iran okay fast lento iqale phakathi kwe-Israel ne-Palestine nawo ama-Palestine ngamayinhlobo amakhulu nabantu abayi-1 abaqhawuyibona balabodwa iqale into kahle e-Ukraine nase-Russia okay it's fine nasiyasazi story se-Ukraine yakudala yona so ngento yenzekayo abantu base-Israyeli bagadla phaa kuma-Palestine ama-Palestine asistwa ngumhlaba wonke wanithi so ngoku i-USA lento inge-oil kahle yabo inge-oil so masiyenda be-oil kahle kuyaliwa kahle aseqala wenza amudleke made ngifuna ukulenda incane so into yenzeka ngathi u-World War 3 usemnyango ngoku indaba uyayazi ukudrafta ubizoba idraft xa kuzokolekthwa amanye amajoni akuthandisa wena xa ulengisa uye ebujoni umuzi wami nizovuma nina asithi kuyaqala World War next week Kanjani awulengisa uyolwa xa khona i-country yakusengakeni akuthandiswa awuthandiswa imawuvele uthathe nje unkumntu ndoda yo ngaphilanga kapani i-country yakho xa war straight war hayi like hayi lento mayisenzeka mfethu manje kuthiwa hayi kuyo-assist iCongo yabo uyoncelisa iCongo uyoncelisa xa mamisaze ngene gadla thina kodwa hayi Eastern Cape onke amajile Eastern Cape ebujonini ngeke hayi ngeke hayi alili tila kufa mina hayi alili tila kufa mna for hayi ngeke
Eyincane mfethu. cabanga sendisiya ndimncane ngaka ngeke yo hayi Wena ufunwayo. kanjani hayi kanjani Wena umncane isakhulu uzaba ku-backline le labo. hayi hayi ngeke ndivume kodwa hayi i-Eastern Cape mhlambi iye ebujonini hayi no I call to KZN I will run away apha Eastern Cape hayi You would run away. hayi Kaloku akulo easy like KZN samuthi iPantu South Africa nayo. So yonke impumelelo. kanti ukuzimela kanti kuphi kanti bangumuntu ukuzimela kuphi Komanish. hayi kuyafana azoyika kuyempini abo ejongana nawe uzimela recruit mzolo ojengela abantu bazo-recruit. yo hayi ngeke yabona Yo ngeke bewikimage ngayo. Sithi i-unemployees right nyani Uthinta ebujonini. Mose Umuntu abantu osemtsha, umuntu umuntu osemtsha. osemtsha. Abantu abasindayo bakhona ngamantombazana izitabani ngabantu abadala. Izitabani. Izitabani ezingamajoni. Izitabani. Utsho wena nje ukhona izitabani. Ndithi babona abantu abasindayo. Sindayo. Amantombazana aba recruit umuntu. Kubantu hayi Ngobani? sesibana ukuhlala nje uhlala. Indoda esitabani ngenye no come on izitabani zonke. no Soyabale. hayi ngeke hayi alifuna ukulungisa ufuna ukulungisa mna kondawo cebo yabona isitabani siyindoda cha singelona idimoni yabo fana lesbian ali-teacher ifikela le-demoni la mntu ufana le-demoni cha-ke ugovernment nguye lo asileyo yabo yabona isitabani wathi isitabani nguye yabona why Asiyekile. basho babayeke baba zitabani hayi kaloku Yazokhanselwa la. hayibo ngathi amadoda enqabile singathi sifew amashere emanintsi kodwa wena ufuna ukusenza icherry come on no amafenzi ethu hayi nyani ngamafenzi yazi Don't want the chocolate box. ngamafenzi Masingavathi kakhulu, masingavathi kakhulu. Hey, but that was sparks. Ay, badlala ngani? Don't want a chocolate box. What a woman's. Ay. You don't want a man. Umethi wo. Sakathelisa sakha. subatha kangaka singezantsi Okay. This off topic. Okay. That is rally. Silapha kahle. Indaba iwona. Bayibona wo3 eminyaka. Izothini indaba bo. Isakhulu ngifuna ngathi most yamoshita la endlini ngasho ngithi lisi 80% yasemandlini siyazimitha requirement for bujoni. Because nyoba le bujoni i-age 80%. height yabo nazo khani le physicality ngombheka ukuthi ba ufit. Most la endlini ngesinde zasikathathwa sokusingena emva Most. I'm not gonna say. hayi ndingasinda mna I'm short. uzosiphelela wena lo uzothatha umzekelo angaziwa kuwo futhi uqine Safe. Man, hayi beg no hayi ngeke ngapheka ungafuma uye ukasakungayona hayi kwashaya spam. Hayi. uvele uye ungabuyi hayi iwet war Hayi ilife iwet war hayi ngeke Abethu inezipho will life abakudala na risk. hayi Xa ina hayi bo ngandoko ndiriska every day hayi every day hayi bo Phefumulo phumile baba. No training dead. Oh, siyeke isingisi Siyeke Sala senibala ulimi hayi kalomna lempondo. Eted. limpondro Language. kulento kuthiwa limpondro Yeah. bekhona umjilo othi ke akho singba
iSouth Africa iye phofu iAfrica iphelele uthi accosting by South Africa iye World War ikhona Limpopo ngoba baqinile Limpopo iyodwa nje Limpopo singaboleka napha kulokhu nje Nigerians because ngendlela abafithi ngayo ngendlela ababuildwe ngayo futhi bade and bayakwazi ukugijima yabo and futhi babekezela futhi izinto ezikanjalo mfethu singathena singene engxakini enjalo wena baza singasafe kodwa ngenye indlela yabo so if ungathwa iSouth Africa kuphela hayi mfethu hayi singafa because mina besilo kaloku njengoba silikhe Limpopo for umthakatha kanje that's why abasho abahlangani baqinile thanga umthakatho ukuba umzalo othi ihlasele ama missile ushaya umthi ijiki imissile hayi ngeke yebo uyathatha la eSouth Africa ngeke yes nemithi ngayekwa yabo into zefunds ama tax andiyathatha itax iphina ukuthi iphina indaba zekhantri noma itax iyapha ithakatheni Vamos ya invest wazenyana ekuthakatheni saziba iSouth Africa ina wars ine abathakathi ithumela abathakathi yazi ba uma muzibani bakhulu zibani shaya izulu yabona sasinda esife yabona technology asiyithandi sisodwa yabona Cebo mfethu ayikho i-country stressage eSouth Africa yabona iSouth Africa yo mfethu sayizali yazingenela liyaziphumela ilenza yonke into mfethu yabona abafethu sebebhema ama drugs kunje nje mfethu South Africa babantu basiphethe baphaphizo yabo udingela mazeza kumatanasa ngo wano bakwenzekani uthi mawubeka itafile xa kwesitolo sezayizali liyakususa Lona igama lona. Xa soyinquma lento uyabona. Ngobe pharmacy esusa lona. Pharmacy sisuke phela lona. Sasokola nabo kanti. Sasokola nabo. Mabahambe lela. Indawo yethu le ngeke sosuswa ngamagwethe. Foreign kule country yethu. Kuphe imali. Xa ngifuna stand idolophini mangeke ubani manje ukusokoliswa nguye. Bhatalile lo yena. Hayi noma ubhatalile. Umasipala uyandazi nje mosinami. Uzolamba ngoku. Ingalo ngaphandle. Emhlabeni wami. Okay bazi okay. Kule war oyichoyo. Kule war oyichoyo. Bona angeke bakwazi ukuzosincedisa with a clean hearted what yabo angeke bakwazi ukusincedisa yabo ngoku like amakwerekwere ya mabefika lapha bezohlala lapha bathe nayi ngeke ingene thina asingeni like imbuzo njengoba khona iwar ngeke recruit wona kodwa thina siyakwazi kulokhu nje ubadedela bathathe i-resources apha kuthi asenza into nje okay andifuna ukaya asenza into nje thina asenza into thina la umzala ngo la location izitolo eziphushayo zezabo sine kaloku mamela Cebo ingxaka abantu aba basishanga thina babambisene bona yeva yes umuntu omnyama ufana nami mayikovusa isitolo ithi iyothetha no Spark sizovusa isitolo uSpark safuna ulishaya emva kwendlela yabo eyifanolo sefuna ulishaya emva kwendlela ngumone yabo xa thina la eSouth Africa siyamonezelana bona kanti abantu monezelana babambisene eyifanolo nisho ya into njalo yabo ingxaki njengoba bebambisene simonezelana ngeke siye phambili thina ngolhlobo mabaqhubeke bona babambisene babambe sizolamba nje hayi uShoprite bakhona hayi bosispaza uShoprite ngalomzuzu vulile uShoprite ngalomzuzu unyamezelo bekusasa manje hayi ake sithi khona efuna serious bahlala khona zikhona izitolo uShoprite uthi umuntu omnyama ngumlungu kuqonqa kodwa kunesayizayo ingxaki into efuna understand mina why nikhalaza yazi nyani ulahla ibala lakho yazi nyani hayi kona bafethu hayi wona ngcono bafethu isebenzele uqobo lobosenze ngqondo ama state nyama yabo masebenzela contract aqonela ukugqulazwa ngumlungu uqonqa nendi basilawula vele sebesilawulile naku ncibi ufuna usifaka ama digital ID cameraman abo wena uncibile nje okay one at a time people Sparks
unxibile nje kwawena uncediswe ngubani nguGqonqa iyasebenza nje isebenzile nje naku unxibile lapha nje ukhamba yabona ngoxa singene izitolo kuzo i-digital ID lapha kuthi emzimbeni uyaskena uthi angosathano Sathano 666 Sathano 6 ne I clears uGqonqa ugcola ama-drugs nje abafethu khona yande kulagama kuthiwa amaphara yeah ngento esisuka ngaphandle alifuna ukusibona into esuka ngaphandle ama-Nigeria kwaRento nama-Ethiopia makamkonke must go away motherfuckers ambayi Maqoqane kwazana kwabo. Maqoqane kwazana kwabo. Hayi. uRamaphosa wabo uRamaphosa wasasinga lo uRamaphosa ama-ID3 wena uRamaphosa unama-ID3 Kanjani? sayiza try ID Hayi. wathi umkhwanasi yafena umkhwanasi la nto hayibo baba akadlali umkhwanasi wahamba nomkhwanasi Hey ndiyaqalwa yivi. ijampe esangena nje wathiwa eyampumle akiyo yala akiyo eyalapha motherfucker ndo busho into yini awasho mkhosha which means ine backup ndave ndambona nje lo wamjito wabayi unama-ID3 Kanjani? hayi Ube ngeyiphi ke iyona ke. yona leyo qala Ngeyaphi lokuqala? ileyo lo ngisho leyo yabo umzela unayo leyo uyazi lo uyenzi leyo ungaphinde ukwenze enye obviously uyazi ba e-right lela leya eyakho abantu abanama-ID abantu South Africa abako-Dubai abene-ID yale Dubai ewe le ayaziyo i-ID yakhe kodwa iwendibone mna khona usizwa semofezo obanjiweyo andazi uba izizumbu lokuna Nayiphi za? Oh la ngoba inxa phezulu ngenabona ivenda amafeza incimbi yakhona hayi yalesi sikolo kutheni into eno-public once yano-public i-service yakhona iphuwa public school public home affairs sasa ngoba zifree zonke that's why zino standard like sethela nge-service wise iservice yayo amasiyenza angeke umithe zonke i-standards kaloku zemfundo like manje ndenza umzekelo emfundweni angeke ufanise eyoGqonqa imfundo neyomuntu omnyama you never le yethu iphuwa kakhulu ningakenzela ngathini kahle anyani kahle ukufunda kona ukufunda hayi kodwa wasijwayela kabi umuntu avela nesikole Hayi kakhulu hayi. amasimba uba siyabe emahlathini sizingele sinxibe izikhumba yabo siziphilela ubomi asasingazi imali ongazi impahla ongazi ifoni ongazi ifoko Ubona kube kunje la lizondlela ngalenxa imali nale mali zenobani noGqonqa. Yabona ngifuna ukubuza if bekuthiwa ebengekho uGqonqa besiphila ngeyandlela amamelanga so don't pick me okay lapha if besiphila ngoba obabomi ibizoba khona into ebesisoyazi nje ngabe ninzi ngaba umntwana umncane yabona ke wafika kanje oxik yabo wafika kanje xa bebona iCoca-Cola bayothuwa bakwazi bayazi beyani stretch same wafika kanjalo nawo uthi ke mntakwethu yabo how the apple get down in the against yona uqavile yazi uGqonqa uthi uGqonqa ngulo azama ukucontrola ntoni iIran ikutheni lento efuna uyicontrol ufuna ukuzimela kodwa wena bazi abaqonqa bakho hayi kuvele mntakwethu kodwa I go with awuGqonqa kodwa mna because yonke into basibonisile mkhanya yonke into basibonisile kodwa nawe uyazazi ngokuba like injani umphakathi wami unjani yabo I go with lokunja oGqonqa nama China ke because asisela technology yabo wena
if bekuthiwa Siyaqala. bendingu China yonke into la endlini Uprez. China ningayifela Zitela. kodwa. Yonke into la endlini li China. Kwa equipment la endlini. made in China iPhone. Mate. Nayo ni China. made in China Yabona ujikila khona. Fake. Ayikho mnganami. Last number fake. Laphi Uzifake track yakho Ah. fake nayo. Last number fake. Ekhuluma ni China. we kodwa siyazi abanye abantu bayasela kodwa ngoku bayasela ndithi Basela, baba right ke futhi ke bani. ngayo ngeya original wathi Yabo. Baku last year utshwala lu fake lenze 1.8 billion. Utshwala nje lu fake. yazi ama-China nawabona ba asile Benza imali ngathi la. safika iquantum wakhona iquantum kwazokhona itaxizeni isana ifake na iquantum kwazokhona igwam ekuyincinci le nto yini onento inyathi itaxi Oh buza abaphambili. inyathi le yathisa abantu ba no taxi ababa makhotha uthi we wama-China China zama-China imoto ivele ithi ihamba ivuthe phakathi wakayibonapho yo akayibonapho nto thisa abantu la emathwebu la inyuka la kanti lenzeka lapha kanti apha ebizarre Baba ndiyaphinda u98% into esebenzayo ziproduce eChina. Uthanda ungathandi yavuma bakhona pom bakhona original. Kodwa nje most kwanto zibesebenzayo even necephe imbala lezo eKorea icephe stainless steel. Icompany enkulu yama-China eKorea. Cephe lula. ya Hayi kutsheni mabafuni. Hayi wapho mwenye hayi kutheni hayi basimotha get ingeke out bahluleka ngcono ngosiziphathelayo thina ngoba wena kanti uproduce kanti wena into kanti uyenze wena. ungumuntu omnyama Ngiyapho laba. ebantwini abamnyama mfethu there is nothing esiyiproduce kodwa ke zikhona eMzansi but thina yo we don't have that tech evakalayo Kona istatement Zesinayo esayiproduce esiyiproduce eSouth Africa. Ndo? Hook? Ninzi kalungu Hook? Ntoni? Phudla sakuthi. Piano kalungu. hayi Hayi uproducer kwamagama. Lighting. Yeah, lighting. 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 Lighting mfethu. Asawugcwalisa no Simondelele bo. No, uzoloko ufuna uzorecorda kanyawazi. Bilanga sa. Umoni. Osetha lo lapho oyika lo. Sithini ngo? Izoqhubeka record siyakhala. Oh, for sure. Oh, kabele.